E, Dobro večer. Najprije da vas pozdravim. Hvala što ste i večeras izdvojili vrijeme da slušate ovo predavanje. Kao što sam najavio, govorit ću nešto o smijehu, o radosti Gospodnjoj kao izvoru životne energije, životne snage koju nam je Gospod ostavio. Najprije da razumijemo šta je to radost Gospodnja. Radost Gospodnja je opisana u Solunjanima kao plod duha, za razliku od nekih darova duha koji su u Korinćanima opisani. To su neke čudesa, darovi proroštva, isceljenja. Plodovi duha su nešto što se ne dobija jednokratno. Nisu neki čin jednostrane milosti Božije kada se nekome da neki talenat ili dar ili nešto što je ipak nezasluženo. To je neki suvereni akt Gospodnji. Međutim, plodovi su nešto što je pitanje vremena, kao što se, na nekome drvetu rodi plod. To drvo mora da bude usađeno, da bude kao onaj grozd, ona loza što je nakalemljena na onaj trs, što je gospodnji trs iz koga izlaze sokovi. To je ta jedno stajanje u Gospodu i to jedno vrijeme, jedna promjena karaktera, jedno učenje od Gospoda. I onda dolazi taj plod duha koji je mir, koji je radost, koji je ljubav, koji je dugotrpljenje, strpljenje, podnošenje slabosti drugih, krotost. Ima isto toliko nabrojanih 9 kao ovi što su darovi Gospodnji. Poslao sam vam u inboxu tu poznatu priču o rođenju Isaka. Isak je na tom aramejskom jeziku je označavao smijeh, radost. I kroz tu priču o posjeti ona 3 anđela kada su krenuli na put za Sodomu i Gomoru, jer kaže dođe vika do Gospoda za svo ono zlo koje su oni radili. Na putu za Sodomu prolazili su pored Avrama i Avram izađe da ih presretne, da ih ugosti, pade ničice pred njih. On je već prepoznao da to nisu obični gosti, nego kao ono što piše u Bibliji, neki neznajući, a on je znao, ugostiše anđele Božije. Tako je Avram odmah naredio Sari da zgotovi hljebove od neke 3 mjere brašna i tamo dade nekome svome slugi da uzme neko fino ugojeno tele i da ga što prije spremi, da ih ugosti, iznese i maslaca i još nekih mliječnih proizvoda. I kaže, dvoraše nad njima dok su oni jeli. Pokazao im je jedno izuzetno gostoprimstvo, jer se gostoprimstvo inače i u Bibliji, a to možete pročitati i u primjerima čorstva i junaštva kod Marka Miljanova, gostoprimstvo se smatralo kao izuzetna služba Gospodnja i to je nešto što je odlika ovih naših krajeva gdje se gost je bio kao svetinja. Dok kad primiš gosta, on je bio zaštićen u tvome domu i ti si bio njemu zaštita. I vi imate tamo da su neki i one koji su bježali pred zakonom, zato što su ih primili pod svoj krov, štitili svojim životima da se ne bi narušio taj princip gostoprimstva. Nažalost, mi smo izgubili to, ali to je posebna priča. I kaže anđeo Gospodnji, sljedeće godine u ovo doba tvoja žena Sara će dobiti sina. I to se kaže, nasmija se tamo Sara koja je imala, 80 i nešto godina, ona se naspija, kaže, pa zar ću ja još vidjeti ljubavi, kako će
muž koji ima 90 i nešto godina i ona se tu nasmija te neke svoje, nije to samo, to je jedan smijeh koji je malo ovako i ruganje, jedna nevjerica, zato što je možda je i malo i smiješno i tragikomično da ona koja je i davno izgubila mogućnost i koja je bila po odmakloj dobi, da ona sad zatrudni i da po stare dane kaže Gospod da mi učini radost. Gospod po stare dane. I kaže onaj anđeo što se smije tvoja Sara, ja ti kažem sljedeće godine u ovo doba dobit ćeš sina i nadjedi mu ime Isak. I u ovoj toj priči posle se vidi u 21. glavi te prve Mojsijeve, kada je ona neposredno prije nego što je dobila sina i dali mu ime Isak, ona kaže da Gospod mi se kao osmijehnuo. To je to pravo. Gospod mi se osmijehnuo, a smijaće se i svi oni koji budu čuli od sad do vijeka za ovo šta je meni Gospod učinio. I ja sam nešto, to je ovako jedna tema koja se može pričati, jedan fenomen. Htio sam da ispričam nešto o tom nekome podsmijehu i ruganju i onome što je radost Gospodnja. Jer vidimo, eto na ovom primjeru, vidimo da su tu razlika po kvalitetu. Postoje dvije vrste uopšte radosti i dvije vrste smijeha kod svih nas. Vi to imate one dobre ove poruke, ima po Facebooku i to razlike između, ti možeš platiti zabavu, ali ne možeš platiti radost. I to se po kvalitetu može osjetiti. Ljudi koji su bogati i koji imaju novca, oni znaju šta je zabava. To je jedan način kako da sebe utješe. To je ta neka takozvana utjeha grijehom koja postoji. Ljudi koji nisu spremni da idu ovim putem posvećenja, jer taj put posvećenja podrazumijeva mnoge neke stvari, jedan duhovni napor. Oni nikad ne mogu da osjete, njima treba instant radost, ali to je taj smijeh i ta zabava nikad ne može da donese onu radost koju sam ja imao, ne znam, kad sam dobio sina ili kad je on prohodao ili čerke, ne znam šta, ili kad si sreo voljenu osobu ili kad si imao neke trenutke posebnog sa prijateljima, sa rodbinom, neki susreti, to su duboki osjećaji koji čovjeka prožimaju. Ta radost, to se ne može uporediti ni sa najboljim žurkama i ne znam čime što sam ja u životu dobio. Znači, to je emocija kao nebo i zemlja. A Gospod nas poziva na jedan mnogo uzvišeniji put. I to je kao neka zapovijest Gospodnja. I apostol Pavle, čitam evo ponovo tu poslanicu Filipljanima, čitava poslanica obiluje radosti moja, on kaže crkvi, vijenče moj, radujte se u Gospodu svagda i opet vam velim, radujte se, neka vaša blagost bude poznata svima, Gospod je blizu. Kaže, ne brinite se ni za što, nego u svemu sa prošnjom i sa molitvom i sa zahvalnošću nek se očituju vaše želje Gospodu i on koji Gospod mira, daće vam mir koji prevazilazi svaki ljudski razum. To je jedno posebno iskustvo, ta radost Gospodnja je, kaže, moja snaga ili bit će vaša snaga, kaže apostol. Postoji jedna emocija za koju ljudi koji pokušavaju da s polja dođu do nje, nikad neće moći da je iskuse, jer te dvije radosti, koje zapravo ova druga i nije neka radost, jedna se temelji na spoljnim elementima, na okolnostima. To su oni ljudi koji uvijek čekaju da će se nešto desiti
pa će se oni biti srećni. Razumijete? To je ono da, kada bi ja, ne znam, završio fakultet, ja bi onda bio srećan, kad bi se zaposlio, ja bi bio srećan, kad bi se oženio, bio bi srećan, a onda se dešava i da završi fakultet, i da se zaposli, i da se oženi, pa samo nekakvi problemi, nikad, nego samo još kao gore i gore, ne znam šta mi se dešava. U suštini, postoji samo jedna radost, ona koja dolazi iznutra, ona koja ne biva od okolnosti i od nekoga djelanja ili od posjedovanja. Ja kad bi imao najbolji auto, ja bi tada bio srećan i radostan, a svako ko je uzeo i seo i ja sam, ne znam, imao nekakva službena kola bijesna i ovo ono, i to je prvih 7 dana stvarno užitak i to. Posle voziš kao da voziš obično auto, nema nešto posebno, brzo prođe, iščezne to. Ali ona radost Gospodnja i dalje ostaje nedokučiva onome koji pokušava na takve načine da dođe do radosti. Tako je i Sara. Gledala je i Avram, ali dobro piše da je Avram nije gledao na to svoje ostarelo tijelo, nego se ohrabri u Gospodu i u vjeri i povjerova ono što mu je Gospod rekao, da će iz njegovog bedra da izađe silni narod i da pokaziva mu da prebrojava koliko je zvijezdi na neba, kaže toliko će biti tvojega poroda i takva neka obećanja. On nije gledao na svoje spoljene mogućnosti, nego je gledao na Boga kome je sve moguće. U tome je izvor naše radosti. Zašto kaže Gospod da se mi tješimo time što će sa Gospodom i On će nam dati tu radost. Kaže, kad upadate u razne nevolje i kad vas usprogone imena mojega radi, kaže, veselite se i radujte se u taj dan, jer velika je plata vaša na nebesima. I ljudima koji to ne vjeruju, one nikada neće moći doći u tu radost Gospodnju. Jer ako se naša radost i naše iščekivanje svodi samo na to da li ćemo mi dobiti satisfakciju od ljudi, satisfakciju od, ne znam, vlasti, od nekih moćnih, bogatih ljudi, ne znam šta, nažalost, veliki ćemo pakao i patnju proći život. Ja bi volio, ja svakome priželjkujem uspjeh i radost za sve one koji se trude, koji hoće da privuku ljubav, pažnju, satisfakciju od ljudi i od ovoga svijeta. Međutim, ne znam što da vam kažem, mogu samo da kažem i sam sam to pokušao, ali sreće i tu nisam našao. Jedina radost koju je Sara mogla da osjeti i da je dobije, ona je došla kroz ispunjenje onoga što je Gospod dao. I to možda dođe po stare dane. I često to ono o čemu smo pričali. Gospod je imao jedan savršeni plan kako da podigne svoj narod. On je odlučio da iz mrtve materice, kao što Isus kaže, šta pričate da ste sinovi Avramovi, pa ne znate li da Gospod može iz ovoga kamena da podigne čitav svoj narod? Jeste vi normalno, o čemu vi pričate? Mi nikada nismo mogli, nikada obećanje Božije nije se zasnivalo na nekoj ljudskoj sposobnosti ili na ljepoti ili na to. Jer da je tako bilo, mi bi svi počeli da imitiramo Saru i ne znam, glumili to kako je nešto Sara uradila. Ne, nego kada je svaka mogućnost njena ženska prestala i kada se potpuno osušila njena utroba i kada su zamrle sve njene mogućnosti i nade da će se, ne znam, ovo ili ono nešto desiti i kada je skoro možda i potpuno zaboravila, jer je ona bila ona inicijator Avramu kako da se ispuni to obećanje, pa je ponudila svoju sluškinju da legne na njena, po tom nekome običaju, na njen koljena i da tako se obezbijedi taj naslednik. Znači, ona je sve uradila u tim svojim ljudskim mogućnostima, sposobnostima. Sve što je palo na pamet da dođe do obećanja i to i nije uspio. Ali Gospod je upravo zbog toga pokazao jedan put koji moramo da naučimo od Gospoda. Avram je to znao. O tome čitam onoga sada Kierkegaarda, Strah i drhtanje,
čudesna knjiga. Ja sam to, mnogo sam dijelova, mnogi se pozivaju na to i pozivam vas neka ako imate da pročitate tu knjigu, zaista je čudesna, govori upravo o tome kakva je ta kvalitet vjere koju je Avram imao kad je on bio spreman da vodi tog svoga sina obećanja, tu svoju ljubav, to ono najveću sreću, najveće životno ostvarenje, da kao žrtvuje ga Gospodu. Kakav je to Gospod koji se sad od njega traži neku izuzetnu, nemoguću misiju. Ali kaže on je, kaže, pouzdao se u Gospoda koji vaskrsava. Vidite kako je on uspio da relativizuje tu svoju stvar, zato što, ne samo što je silno volio svoga sina, nego je imao takvu ljubav prema Bogu i sigurnost da tu više nije bilo dileme oko toga da Gospod može i da ga vaskrsne ako treba. Razumijete? Ali evo, u tome je možda čak najdublja tajna sakrivena ljudske radosti. U tome kakav je naš Bog. Ako se mi vjerujemo da je naš Bog radostan Bog, onda ćemo i mi naći tu radost. Jer to ljudima je nevjerovatno, ali najteže da shvate karakter i srce Božje. Kakav je to Bog? Naš Bog je radostan Bog. Kaže na jednom mjestu da on klikće nad nama. Takva je njegova radost. On čak ne samo da ima nepomućenu radost u svemu što je stvorio, u svemu što je on i što je oko njega, nego je i u nama, ovakvima kakvi smo sada, on pronašao takvu radost da on i klikće nad nama. Jer kako moguće da on klikćeš na nama kad ja sam sebe ne mogu ni mrzim, prezirem, ne mogu sebe ni da prihvatim, odvratan sam sam sebi. Ti si radostan nadamnom, a meni se utroba okreće kakav sam ja, ovakav kakav jesam. A ne, znate zašto? Jer on vidi ono naše sutra. On se raduje ne samo kroz ono što si ti, nego što je ono što možeš da postaneš. Jer je on prvo vjerovao u nas, pa da bi mi mogli da vjerujemo u samoga sebe i u njega. Tako i on se najprije nama obradovao da bi se mi u njemu mogli obradovati. I ako mi spoznamo taj suštinu tog trojedinoga Boga, da je u njemu takva radost i takva slava, onda ćemo i mi moći da uđemo u tu njegovu radost. Jer kaže, dobri i vjerni slugo moj, dođi u radost svoga gospodara. I to je jedna suština čitave temelja naše radosti, je u tome spoznati karakter Božji i ljubav Božju. A taj plod radosti, kao što je i plod mira i plod ljubavi, on dolazi kroz iskustvo sa Bogom. Ja možda ne razumijem se, ja nikad neću ni moći spoznati tu dubinu njegove milosti, ljubavi i slave koja se u njemu pokazuje, ali ono što mi govori moje iskustvo do sada, iz 6 zala izbavio si me, ni u 7. ovo me nećeš ostaviti. Moje iskustvo govori da ja mogu da ti se predam, Gospodu. Da me ti ljubiš više nego moja rođena majka. Voliš me više nego moj rođeni otac. Zbog toga što ja znam ko si ti i znam kakav si ti, a ne samo što ja imam neke informacije ovdje i ne znam ja što često hoće sa mnom da me ponize u tome što ja sve nešto ne znam, jer ogromno je, treba sve naučiti šta je eklesiologija, istorija crkve, nekakvi događaji, sve nekakve informacije, što ja ne znam, 1300 nekakvih, kao što su oni fariseji Isusa, možda mu se rugali što on, ne znam, nije ispoštovao onu subotu, pa je iscijelio onu što je bila grbava 37 godina, pa kao što si prekršio si 7. pravilo, ne znam, ovog onoga Mišne i ne znam šta, čovječ. Pa kaže on,
pa kada bi ti magarac tvoju subotu upao u kanal, bi li ga spasio, izvadio iz kanala? Bi. A što me onda ovdje prozivaš za subotu? Zar ne treba svaki dan dobro činiti? Pa činiti ne samo subotom dobro, činiti svaki dan dobro, čovjek. U tome se obesmišljavaju crvena slova mladine i razni rituali, zato što oni bez ovoga spoznavanja suštine Božje praktikuju to. A Gospod kaže, prvo činite, ali drugo ne zaboravljajte. A u suštini, ti ako činiš te nekakve rituale, dobro činiš. Ali Boga mi, ako ne razumiješ ovu suštinu tih rituala, zaludu ti je to, prijatelj. Ne može ti mnogo pomoći. To su slovo ubija, a duh oživljava. Morate spoznati taj karakter Božji. I zato što znam ko je on, i znam koliko me voli, i šta može da učini, zato je moja radost potpuna. I naša će radost biti potpuna. I to je ono što može da osjeti svaki onaj koji prolazi nevolju. I evo, to ću još da možda podijelim još taj jedan dio, ostavio sam ga sa strane. Ima jedna čudesna priča, to ću vam i poslati, u Metanoji sam je opisao kao pjesma Rugalica, o tom nekome ruganju. Vidite, mi svi koji idu ovim putem doživljavaju ruganje od ovoga svijeta. I posmijehe, i vi kada budete krenuli ka onome što vas srce zove i ono što ti je Bog stavio na srce, to je ludost za ovaj svijet. Kaže apostol Pavle, ja se ne stidim evanđelja koje je sila Božja na spasenje svakom onome koji vjeruje. Ali to ne znači da mi nećemo imati stid. A vi pazite da vam kažem nešto, i ova crvena kapa i ovo neko crveno tijelo i ovo ono, to je ovako malo stidno. Izađite na ulicu u tome pa ćete vidjeti. Mi smo rugo ovome svijetu, sprdaju se, jes ti si neki vladika, jesi ođe kao u Crnoj Gori, šta god postigo, znaju da si istovarao gajbe, prodavao toalet papir i ovo ono, i sad ćeš ti meni ođe nešto da pričaš. I svi koji hoće da žive neki život vjere, prolaze kroz to ruganje. To je ti neki posmijeci koji su se i ovoj koroni sve spredali, ovo ono, Bogom i kad su počele da padaju žrtve, više nikome nije bilo do ruganja. Tako je isto se spredaju i sa Gospodom. Bogom i kad ga budu ugledali na onome konju, neće više biti spredanja, nego će biti kuku majko. O tome se radi što se ovaj narod spreda sve dok ne vidi obećanje. I to je normalan put. Spredat će vam se i rugati sve dok vi ne istrajete. Onda kada budete dobili uspjeh i priznanje, onda će govoriti, ma znam ga ja sam s njim bio još u osnovnoj školi, mi smo ovakvi prijatelji, a do tada će ti se rugati i pospredavati što se ti nešto umislio da si ne znam ko. Ali vidite, hoću da vas naučim još jedno stvari koja je čudesna. Da se rugamo nevolji, da se smijemo u zube neprijatelja. Jer je to ta sila i to je to nešto što daje posebnu pobjedu. Kada je okružila vojska, ona asirska, Jerusalim palo je kao sjeverno carstvo, ostalo je samo još južno carstvo i samo svi su bili okruženi, bila je velika glad, velika nesreća. One su tamo ogromna vojska i poslali su, kaže, neke koji su se dolazili do zidina i dobacivali, gdje je vaš Bog, što nije on izbavio sjeverno carstvo, nego ovo kao što je vama, ne kao nikome se nije održao pred nama i tako, pa nećete ni vi, predajte se, sačuvajte, ne slušajte što vas kaže, laže vaš kraj, Jezekija i vaši proroci, da će Gospod vas da ovo ono. I znate šta je, dvije stvari, došao je prorok Isaija tada i rekao caru Jezekiji. Koje je prvo pravilo koje mi je rekao? Kaže, napovijedi svim tvojim ovim slugama i onim ratnicima na bedenima, da ne pričaju sa njima, sa ovim provokatorima.
Nemojte da vas upletu u te rasprave sa njim, jer ćete izgubiti snagu, jer ćete izgubiti radost, jer ćete izgubiti, vi se svojim snagama ne možete ni nositi sa tim izazovima. Prva je stvar bila da ćute. A druga stvar, onda je izrekao ovo proroštvo i rekao, rugati se kći Jerusalimska, danas ćeš pasti ovdje pred Gospodom jer si se ti podigao na Božji narodi i pjevam ti danas pjesmu rugalicu. I vjerujte mi, ima taj jedan smijeh, ja sam to zvao neki bolesni smijeh, meni kad ufate i kad me počnu da mi saopštavaju nekakve strašne vijesti i strašne nekakve stvari, ja počnem da se smijem. Mene uhvati neki bolesni smijeh. Što se smiješ? A smijem se, ne mogu da izdržim. Jer ima nešto što u meni ne pristaje na to. Razumijete? Ja to ne prihvatam. Meni su javili da mi je otac na samrti u momentu kada mi je žena otišla da se porađa sa sinom. Otac mi pao u komu, neće doživjeti. Danas. A ja sam tada se nasmijao u duhu, rodilo se u meni neki bijes prema neprijatelju. Ama neće se danas umirati. Danas je dan za rađanje. Neće se umirati. I plakao sam, i skakao, i u molitvi, i neće se danas umirati. I moj otac ustao, imaju svjedočanstvo, ustao i živio još 10 godina i vidio je sinove svojih sinova. Vidio je moga naslednika i vidio je još 2 sina od moga brata, ali taj jedan prkos koji vi vidite u onim nekim filmovima kada se onaj ruga neprijatelj, kao ovaj naš heroj, ona slika ovoga borca iz Nikšića, kako se kada se on smije svojima neprijateljima. To je to. Taj prkos života, ta hrabrost koju je on pokazao. To je ono što se traži od slugu Gospodnji. I to je naša snaga. Ta radost koja dolazi od toga što znamo da je velika plata naša na nebesima, to nam daje utjehu i daje nam mogućnost da sve te nevolje preživimo. Eto, toliko od mene. Sada možete da postavite pitanja. Evo, maći ću ovo. Izvolite. Jedino Braco je ostao. Izvolite. To je to. Malo treba imati ta hrabrost. Zdravo, Radosave, Gordane. Dobrodošli. Bolje vas našli. Bog vas blagoslovio. Hvala također. To je... Evo mogu i ja. Aha, može. Izvoli. Ništa, u principu, mislim, sve je jasno. I u principu, lepo objašnjeno i ja lično nemam nekakvih pitanja. Da. Hvala vam, Gordane. Evo mogu i ja. Da, izvolite, da. Evo, znaš, radost, osmijeh. Pa čovjek treba da zna da se umije radovati, da uživa i u nekim malim radostima, da nije sve u nekoj veličini. Ono što si rekao, da imam jedno dobro luksuzno auto, ja sam najsrećniji. Neki put je čovjek radostan i srećan
kad ustane ujutru pa vidi da je nebo vedro, da se sunce pomalja, pa crku ptica, pa se nekako stopi sa tom prirodom, pa si na neki način radostan i srećan, ja? Pa kažeš, danas ću da uberem sve ono najljepše u danu što će da mi nudi. I to je, na primjer, lijepa radost, nije sve ono materijalno, ja bar tako mislim. A opet za osmijeh ima i raznih vrsta osmijeha. Ima onih iskrenih, lažnih, ciničnih, je li tako? Da, apsolutno. Pa mi smo samo najmanje o dvije radosti i dva smijeha govorili o tom ruganju, ciničnom i Jeste, to sam razumjela. Pa eto to, ja samo jedna... Ali sad ste me podsjetili za to nešto što sam stavio juče, terapija smijehom. Ima i ta dimenzija toga da smijeh liječi i da su poznato da je čak i kad bi se na silu nasmijao, dobro bi ti bilo. Razumijete? Da čovjek može, i to je kao neka zapovijest koja u Biblija, posebno u evanđeljima, pa taj princip ponavljanja, to se koristi kada se nešto hoće naročito istaći da je važno. Pa kada Isus govorio zaista vam kažem, to zaista, to neko ponavljanje, to je značilo, ovo sad što vam sad kažem, to je naročito važno. I tako je i apostol Pavle kaže, radujte se u Gospodu i opet vam velim, radujte se. Tu dođe kao da je, znači, radost je zapovijest. I mi treba da pristupamo kao što je ljubav zapovijest, kao što je mir zapovijest, tako smo i mi kao pozvani da se radujemo, jer ta radost proizvodi, neko će kazati, to je dokazano i medicinski, da to proizvodi neke dobre hormone u glavi, da to proizvodi blagodeti, pa čovjek uspostavlja se taj metabolički proces i svi će potvrditi da od tog ispravnog metabolizma posle zavisi i čitav zdravstveno stanje čovjeka. I da ljudi koji znači, imaju tu životnu radost i donose im blagodeti u tom fizičkom smislu. To isto trebamo reći, radost sam umije često to da naglašava, da je ne samo naša ova predavanja i naša uopšte služba ovome svijetu, nije samo da proizvedemo neko spasenje duša, nego i da poboljšamo životno zdravlje i kvalitet života svakog od nas. Jer moramo da razumijemo da takva ličnost, takva pozitivna ličnost, ona blagodetno utiče ne samo na sopstveno zdravlje, nego i na zdravlje svoje sredine, svojih ukućana, na poslu. To su ljudi koji donese sreću i radost gdje god se pojavi. I jedan od dokaza je toga, mislim, evo, meni se to desilo, jesu li se oni meni htjeli da mi se dodvore, ali sjećam se da je ova sekretarica moja, kad sam bio u Pobjedi, pokazala mi, dođite da vidite, procvetao je neki filadendron, neki tamo u ćošku, što nije tu procvetao, tu je stajala ta biljka, vjerojatno su je kupili i to, međutim, baš zbog te neke promijenjene energije, valjda i priča, i možda drugačije sve, on nešto je razlistao, počeo je da cvjeta i tako da i biljke dokazano osjećaju to i taj neku, dolazi do kao nekakvog života oko nas. I u tome je onaj prvi psalm. Prvi psalm govori da ne sjedimo na vijeću bezbožničkom, da se ne družimo sa negativcima, da ne trošimo svoj životni potencijal i energiju na tračanje, na ugovaranje, na nekakve priče zaludne, da ne idemo na takva mjesta, nego da se biramo mjesta ljudi koji će da vam daju, svako onaj koji poboljšava tvoju vjeru, koji te čini boljim čovjekom, koji te ohrabruje da nastaviš, da
koji ne ubija te u pojam, koji te ne ubija tvoju vjeru i tvoje, s takvim ljudima boravite. Jer kaže da takvi ljudi su kao ono lišće pored onih drva koje su, kaže, zasađene pored velikih dubokih voda. Kaže, od njegovih će listova da se narodi isceljuju. Eto, tome se radi. Oni koji su ukorenjeni u Gospodu, koji su puni tih nekih životnih sokova, koji su puni te neke životne energije koja ovako simboliše ta voda, oni su kao to lišće koje se kao žvaće i donose kao zdravlje i benefite u živote. Eto, to ste me podsjetili Dano, da taj smijeh i liječi. Eto, kako da ne? To inače medicina i priznaje da smijeh je pola zdravlja. Ali znaš što sam još primijetila kroz moj posao? Umirući ljudi, većina, eto, prisustvovala sam onim zadnjim trenucima sa osmijehom na lice. To je to. ono blaženstvo. Da. I tačno vidiš. A da vam kažem nešto, ja vjerujem u to. Onima kojima je danas raj u duši, njima će i duša biti u raju. Pa to sam htjela da kažem. To je to. Toliko sam puta to vidjela, baš sa osmijehom na licu, da je umro. Eto tako. To je to. Radost i smijeh je čudo. Zato uvijek se kaže smij se kada bi plakati htjela i osmijehom blaži što ti srce žudi, jer tako se mora pred ovim svijetom koji u tuđim suzama uživa. Naš. Aleluja. Hvala, Dara. Mogu li? Kako da ne, Vesna? Ovi stihovi su predivni, ali ja se sa njima ne slažem. Ako nam se plače, treba da se isplašujemo, da olakšamo duši, nakon toga će doći smirenje i doći će osmijeh. Jer ako potiskujemo tugu, onda ćemo napraviti neku psihosomatiku, štitna žlijezda, srce i tome je slično, da ne dužim ja. To je da, u pravu si, ali nisam mislila u tom na primjer, u nekom bolu i tuzi, ne mogu da smijem, ali one sitne stvari koje nas možda čine tog momenta tužim i onom, u tom sam smislila. Pa i okej je tada, ako vas ja pitam kako se danas dano, a vi niste nešto okej, potpuno je u redu da mi kao ljudskom biću kažete ma nisam nešto. Nisam baš nešto, ako imate povjerenje u mene. Jeste, pa to je. Pa i nisam baš nešto, ali to je to. Za potvrdu ovome što govori Vesna, ima nekoliko ovako interesantnih stihova iz Biblije koji problematizuju, kaže bolje je otići tamo gdje ljudi plaču nego tamo gdje je veselje. Jer ovamo gdje plaču, tu je pravi život. I kaže, još jedan stih kaže, ispod žalosnog lica radosno srce kuca. To su neki stihovi s kojima sam se dosta borio i mudrosti životne, ali to ste govorio o jednoj stvari. Kada si ti, ovo što kaže Vesna, spreman da kao psalmista, šta rade psalmisti na početku? On kuka, ispriča sav svoj jad i ne štedi. Tu su, kad čitate one psalme, oni su dosta žestoki, podiže veliku kao bunu pred Gospodom. Međutim, kako se dešava taj proces, on završava sa slavljenjem i kaže, uviđam šta si ti uradio u mome životu i kakav je kraj onih koji kao napreduju, ti bezbožnici, a pravednici se progone i kakva je to pravda i tako. Međutim, kaže, i onda si mi pokazao njihov kraj i moj kraj i onda on doživljava tu transformaciju. Tako da je to apsolutno istina da izrazimo taj svoju ljutnju i taj svoj neslaganje, pa čak i tu negativnu emociju, da bi se došlo onda ona prava radost od ozgo. Eto, ja mislim da je to pravo tumačenje tog stiha.
Pa vidi, lave, pa i plać može biti izraz radosti. Kad nešto čovjek doživi lijepo pa mu suze, one što kažu ljudi radosnice. Znači i suze mogu biti lijepe. Amin. Mogu. Ali se vidi po izrazu lica. Usta su razvučena, osmijeha, suze teku. To je razlika od tužnog plakanja. Pa lice je ogledalo duše. Da čutaš lica. Tačno. Aleluja. Ja sam samo jedan put to doživio. Zaboravio sam sad tačno, ne mogu da sjetim, ali divio sam se ovima koji tamo postignu veliki uspjeh i raduju se, a onda te suze dođu kao neka vrsta tog izbacivanja tog emotivnog naboja. Prosto, jer iza svakoga uspjeha i te sreće stajale su godine odricanja, vjerovatno mnogo poricanja, mnogo bola. Sigurno. I onda se pomiješaju te emocije i onda više čovjek ne zna šta svega snašlo. Pa jest. Dobro. Hvala vam za ovo vrijeme. Nastavit ćemo sljedeći četvrtak. Ja ću se pomoliti. Baš u ovome pravcu da to o čemu smo pričali, da se rodi taj plod radosti. Hvala ti, Gospode, za ovo zajedništvo i danas si nam dao jednu utjehu i kroz ove primjere koje smo čuli o Sari pokazao da ono što si obećao, da si ti alfa i omega, početak i svršetak i da ti ono što si započeo u našim životima, da si ti kadar i dovršiti na svoju slavu. Gospode, daj nam da promijenimo svoje vizure životne. Daj da možemo razumjeti kolika je naša plata na nebesima, da i na nevolje gledamo kao neku mogućnost da stvorimo taj jedan dug koji će nam se platiti na onome svijetu. Da, Gospode, ne gledamo samo ono što je trenutno za nas probitačno, nego da gledamo ono što je dobro za sve nas i za opšte, Gospode, i što je dobro za spas duša naših i da u tome nalazimo radost i satisfakciju. Gospode, obraduj moju braću i sestre ovo večer, Gospode, daj nam da se ne brinemo tjeskovno ni za šta, nego da sa, Gospode, prošnjom i sa molitvom, sa zahvaljivanjem očitujemo naše molitve Tebi, Gospode, jer Ti koji si rekao da se učimo od Tebe, Tvoj jaram je lak i Tvoje breme je lako, Gospode, se naučimo od Tebe kako da živimo smjerno i onda ćemo naći mir dušama naših, Gospode, i Ti ćeš nam dati mir koji prevazilazi svaki ljudski razum, Gospode. To neki mir koji ovaj svijet ne razumije, nikad ga nije upoznao i što ga naziva ludim i što u čemu se ruga, Gospode, Ti si nam dao, Gospode, takvo jedne plodove mira i ljubavi i radosti, Gospode, i dugoga trpljenja, da možemo, Gospode, živjeti jedan život iznad mogućnosti. Život mimo okolnosti, Gospode, da pronalazimo radost u Tebi, u sebi, u onome što si nam Ti dao, Gospode, jer je taj izvor koji nikad neće presušiti i to je ona voda kroz koju se naši životi natapaju. Daj nam da to, Gospode, može da curi kroz naše tijelo, Gospode, da donese zdravlje i da donese blagodeti za nas i za naše ukućane i za sve ljude s kojima smo u doticaju i kome služimo. Jer, Gospode, kada kaže ono pismo da će to biti svjedočanstvo drugima, kada vide tu našu radost u sred nevolje i da kažu koja je nada Tvoga spasenja, šta je to razlog Tvoje nade, Tvoje radosti, Tvoje promijenjenog stava. To će biti svjedočanstvo da si naš Bog, da si živi Bog i to će ono što će privući druge, Gospode, kao pčele što idu na med, Gospode, tako daj nam da iz naših usta izlazi samo slatko, a ne gorko, Gospode, i daj nam da se smijemo i da bi, Gospode, zaista promijenili našu atmosferu i naše živote. Amin. Amin. Hvala vam svima. Vidimo se. Živjeli Bože i blagoslov.
Tako dobro.